Boleh pi perlu pajor cak ni ke video nga hakini ke video penyo pi kamnu le set up pi ka kani ke content monetization tool. Te ya kitu ki perlu wan mampu emu yok ka kani ke content monetization tool senia ba upai biang pi ka ke video hapo yang kani ke Facebook profile lo la ne pai pi hapo YouTube. Yok pi tip kamnu le pi yok ka kani ke content monetization tool hapo le tiau. Te ini por yo penyu tang ki set up sepangani ke content monetization tool te so ibi wan ya kitu ki perlok wan wa paklau ad bank account ni por wa de wa ad bank account no pi te ini por dong m1 so ke vi wan option wa gpu ad bank account dadu was dang hadu ukut te ya kitu ki perlok wan wa de ad bank account te ini so le set up lagi so continue lagi ketuka payout warim de delai baik ke ni ke content monetization tool de gpu ko mai bisa lang bai dur lang bai foto lang bai reels lang bai video. Te congratulations ya kitu pelok warki do yap dapoi gi hakani ka thong ka tu so da yo pi ka kani ko content monetization tool so ukhi do yap ip hakani ka Facebook pi khnang yo pi yo chi power ar power jar chi bnai te ni por yo sedang ada ka screen recording ni da sai pai ba tu di miat ya kitu pelok wam pu yo le snya ba pai bi di miat khnang yo pi tip kamnu le set up pi ka kani ko content monetization tool to em go ni ar jai te pai ka tu do on ka screen recording na sai te snya kamadi yo pi ka kani ka vina ka profile ni u chem hok talang de amule 2000 ke follower kam dong pi ke follower kam em jing krek go kanika content monetization tool kam dong pi le mp follower san spa le mp chijar le mp arajar le mp paujar le mp le paujar le kani ji bai pi yo ga hinu ni por le te kam dio pi ka kanika video yang o kam dio pi view le prapon ru le spa karsan prapopra arpopra le popra te kama doong pi ke main arto fokus pi ya ki view ya ki comment ya ki like ya ki follower ke main fokus pi to hap yo video bai pi tap man ke singi regularly maintain bai pi ka ni ke Facebook profile pi em bai na perdi video singi le hap yo bai pi upload kenang yo pi smart yo ka ni content monetization tool te ngai skema jan ni desnya tho pi ka follower mem kam go wa ke view le mem kam go ke nukong no chap ki maintain yam kam pi maintain jimut hap upload video pi man kasengi hap upload reel si man kasengi hap le live pi kam te example te yo pi ka kani content monetization tool te ni por yo open yo pi kejak akani ka professional dashboard manda klik akani ka monetization ni dal yang timun te kam dio pi ka kani ka star wa ka subscription de yo chwawa te ka tewan dami da kani ka available to set up ka content monetization tool kama doong pi kani ke content monetization tool kada hap ko ads on reel wa ke bonus wa ke in stream ads hapo yang kani ke content monetization tool tes niau pha ule pai ba pi dimiat kitu ki perlok 1pm sniau thu bon na perdi yang pi doong pi mem vai kani ke bonus mem vai kani ka in stream ads mem vai kani ka ads on reel te kama doong pi ya kitu ki perlok wa da awai kani in stream ads le em chan swan usmat yo pi ka kani ke content monetization tool dahap langgo vidon ji pi mai salang bai tu ads on reel bonus wa kani in stream ads hapo yang kani ke content monetization tool te ni por yo le set up ga yang ni perlok wa de ad bank account chau te pai hini de set up ga mo kamar yu bini to content monetization tool you can experience in stream ads on reel and perform bonus kamar yu bini dahap leja ini no the kamar yu bini earn money from ads are now being placed on your public content this make eligible for earning in this program ini jimut kana ka Facebook i langba uni tool jp kumai bisa woro jai hapo yang gani ka Facebook profile yang pi te tor sendon ya klik ba ya kani ka ad tools kamar yu punyo pi gini mana de pi klik ha kani ka ads tools tedang one sok ko one option kamar yu pi ni ke set up payout account ma te kamar ong pi ni dang yo yang piu ad bank account sa chen ya kitu perlu wan wampu wa pakalau ad bank account ad yang ini ya kitu perlu wa yo ka ni content monetization le usnya bahau klik yang ini yo punyo pi sakajak wan kamar dio pi ni da biang gani bank account no ni perlu wi em le pakalau hai por wa ad bank account ni wa de dep te ni so live by next te kitu perlu wan wa pakalau ad bank account te check yang sa chen lam tip yu pai da ketu video nga ta pai step by step ke ya de wotok sa choose pi ni te kam ha uni Facebook account ini wotok ada perfect load ka bank account details te so live by next te kitu perlu wan kam dong pi pai ba di miat ne hinu thau le pakala pi ta at biang kitu ki city kam example kam ni primary address pj biang pi ad session ma kam kitu ki phone number ke ni ki i pan card la ji biang pi ad te uni one live by next ma ke ni to ada perfect ke ni bank account no te so live by next te kam dio pi ni da choose wa ni ka exit
ki bank gunu bank la hoi mo bon perding pi wer klinga hoi mo at I daka rural bank daka epic bank daka north east bank hini wor aja bank hoi at pi tang bank IFC code wa ka swift code debitu wan te klik hakani ke link payout method debitu wan daw UP daw mi bank next te kamar UP ni dang mi begini ke set up payout ya gitu ke perlok wadiok kani content monetization tool taham auri bu ci refresh na sedrong ni scroll down cepo dapat ka tu da biar ko automatic kamu di opini da biar gonong demi sok kani content monetization manda klik kani ke content monetization tool tadi opini da am kani ka yang ka content monetization tool da yo le kam ka bina ka license you are invite to use the license music with the content monetization tool te wakani ka story le and money from story le JP waka text post le te kamu di opini da biang lut ko ro ajai te kani ka bank account la kwa pika pat one section senya ba uklik kani ka home wakani ka professional dashboard mana dep pipo ya po yang kani ka professional dashboard the scroll down cepo mana you bini scroll down pi tepat kini ke payout pi ni you bini talk monetization wa kini ke payout tesnya ba uklik kini ke payout mana dep klik kini ke payout tadi you bini talk your earning are on hold the payout method for your payout account same hok talang was update to protect your account your earning are on hold hadu April so arajar arpusan mo jimut uni benai wadang poi how ni u benai April hadu so trik man u da wan ke vin notification ke wapa ke Facebook wato pi da register pi ga kini ke bank account pi apo yang kini ke content monetization wa kini ke GST tem kam de u bon kam pi tak sing ni ke bank account te kini ke Facebook open by pi kam di pi ke kini ke sign warning ham tensar ni yu pi thok ni your earning are on hold boy tensar mo itu ni ke Facebook open by hadu so trik u pen by wa ro jai ki kam ada ong ne mandalai pi chna bank account pi cha tai cha po yang kani ka branch te dau chimpor go pi stiau artiau no register pi ka tu ka kod slapi te hinil kam te hi te layak ni ka logo sitting la kwa pi pai ka bank account pi te de yu pi ka kani ka syam hok talang de yu pi ni exist bank da adu ni te de yo le kam ka 3 na earning source ni po te kam de yu pi ni to ni tax information le ni verify ni mi wa mi dak orang ngam ni verify te pen tip top kani bank account no em thau le pakala kani so ko mai bisa ha te yo ni perlok vi all the best em ba u man ki man kan pi ki ba dimiat do yap ba kenang yo pi yi u mai bisa di wato watni de kani ka Facebook profile yang pi te kuble chibon hakani video kan ko apni pi do kan ni he ya kitu ko perlok wan wam em snyau thu kam nu le pi te snyau ba u comment pi po ni kenang yo reply back pi hakani ka video woro ya kitu ko perlok wa comment ha message snyau ba ri de reply wa bon wari ki message nyau spa nyau hajar praspa liki message wa po dang pending mi reply hanre chisingi arajar chisingi jar kam te reply le han mde ga te kuble chibon pukut no ga kani video sundon chamani hak next video